Na bia makato say de obuo ene ne de kwa so na beka ne se ne simtie. Yemfa binka o yenyi benso emfa emfrimu ene efiada. Sene no me show board ne be ma akwanya na so etimi afre. Agent discussion start Monday. Say ye to abawie a basa ye be chire. No obi abawura office we was me part na ba power. Etutu free onam so meto no. Kwan me betimi afa so a ye ma saade no eto atwa kra. Tena ponso akwanya so betimi join the discussion 0302 211701 0302 211702 0302 211703 friend ntiem na ja yenko yenim sa kwa be betimi afa so a saade ye betwa so kra ne yenye nano biye no obiem nano biye no obiem o man no se ko nanim o so mine ko nanim na nuru ati me fa Ghana gas na me hwa police fire so mu akwakoguwo all because e wo mabru bitrim se ye be kwa akoye basabasa ho to say here please follow do ekogu Ghana gas and I'm like how ya to abawie Ghana for decided an overwhelming victory for John Dramani Mahama, His Excellency, and the NDC, Amanyoko. About 183 to 184 parliamentary seats. And so, Basaba Seben and Kasa Wech Rebian. Yemfa winye last one, Krawo. Yemma winye last one. Say after we. A BNCBM. Ni moving ko yanim. And penfona take over. Nipa bi o se atwe na so na moto bi otu ya answer amfata no. E betwe na so mra kwa so. Ben, good morning. Ben. Mate. Okay. Let me Okay. But I could say be able to. Now me adna so e. You I said no say you no I was say one more stress that you do kind no. And once now kind no no kwan put here. And checking you cry it's very simple for some should not be fine. Okay. Hello, good morning. Good morning. Me patcho din sana free. Me din this school. Me free Kitikati ba me free Kumasi. Fees compatriot you. I think the government na some farm measures and to because sometimes you be me who san na man I Philippine. Nti so mo hye embra bi nto a obi government be free power no obi extra so be demolish bibia then on be prosecute no and no be boy than say obi free power na say the other one so ni youth abano almost say enema e basa e your mind sika no no de ba be repel sa enema no nti me suggestion is say measures be end ho say measures ni bibia eda wa rules e wo ha I think that these things will stop na education also enkomo as am starting no I think that be boy ama youth no so ya find to mapa afra because Tupac, good morning. Good morning, Director. Me patcho free. Me free Sunyani. Tupac etio. Yeah, me patcho wa promo boko there. Yeah, me na dumo. Yeah, unim. Yeah, politicians who size at the end political mafia. E wo penyini mu a o sha kire a o suma se munko ha. Se commander of chief aye president o tia mu se munja ya obia ni wo betima ko bibia ko yesa. Enti ye besre ono ye papa Jo Mahama ye to aba ma na wie niema e besai bia no obeba ba yisika akrokro sa niema no ti yesre no ontia boys no na wo de hwe soldiers na wo kase omude omako any police form de omako go ede ade na omubedi wo de se ye besi sisa aka no betu ho a wo hu se ambambo no chi kwatire enti ye politicians na ankasa no ye tie nkrofo na omu yesa na omu bejai obi ana obetima tie omu this politician. Asunaba, good morning. Asunaba, good morning. Oh, Fachema, Asunaba Humano at one for few calls, Benaja. Yemfa Ainsi. Sana I say,
asemi de kete obi a okwan so bia so betimi a kire na adwen oman nkanko ne nyina ye hwehwe so man betimi asiyie oman betimi agina yie na ye hwe tene na na meka say who the other political party say ye MPP CPP PNC PPP it should never be your prayer say Jomama and fail Jomama failure who ripple effect bia na ye ene ye bete ho kaka se fem wo bo cost could do 30 Ghana cedis per liter ye beto ne saa ungodo me yanka so ye MPP ni ntiro wo beto ne 50 because how many power it should be in our interest say or be succeed no mano et me tumpo. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Open the patio South Africa. Me kase free wanchi Bro region. Me patio you. Me say sadia no ko fota me eti sadia no ye fa say get the wrong time u fia ko nyanso eti u fo so fia ko nyanso eti atames na mama ko fia ko nyanso eti nti ye fa say ko sadia no mo mu jaya. This is create abano awotia ko nyanso create more youth employment look at say Emma youth no and the basa mo kwa bibia sa intimidate no one create na say you ever say youth no do no gumno mo na bibi sa tia na abani fitwa kana ebeba mate okay merasi. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me pacho din South Africa. Your family Alex, we can say also. Alex pacho you. They say the air cost we you paying for any bishishi na yesa. It's no also president in the 94. Now will take you be as a scapegoat. Emma you say you're punishing as any can obey jaita again. Now the any party members. No more guy Japan. You say you're in Ghana, but still no more train by it. Nti dey for no mo shake no e no say omo so ka che nkwala ni so mu na answer president ni 94 no take you be on. Okay. Then you should be as a scapegoat. Stand money na esubetwa. Let us say hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Open in pacho din South Africa. Oh, asante atumi yo so anansi ni o. Open it you. Unua sa di bi betima san. I just o minus sanyamra. Yes, some running ma police a de woman na woman say abai bia sia part bi a bebe bia e mu ni pedi 7 hu a those for the woman na dey form na ko ba say abi ya di pinya obeye enzu so se bi ko ye bibi kura wa anka na bai na pamo eno na ma sa di wi e koso enti se be tuo be twa I just for minus sanamra and sana o minus nya sa afa ho bia that's it That's it. Hello, good morning. Good morning, sir. Open the pacho din South Africa. In Fefri Obuase. Open E it bem you. kokudia. Kwa kwete you. Hachama wo kan no kure. Se Ghana ne yen samra no a sa do esu ntwada. Oh. Se the boy sisi ya moyi mi awi. Entwi. Oh, ya to abawi e di asem biem. Mama wo wini. Kese obeyi ko mi awi do oye. Oh, nipa se ri patapa ekosese ne masa. Enyepe. So, abane mankwa no mo sem. Ese afi na abane ba no. O sa obo ka asasa no munya. Na abane koso no opon say. Okay. Merasi. Kwaku, good morning. Good morning. Bako, ofrefre. Me prefi ekunfi mramoto. Kwaku pacho you. Yo, peyinam de anape jumeza rizi jumeza owade Ghana fu yehwe ni papa. Na obende abambia sana se yebenya mbebu na wo be se o manager paze. Na yewia so ahia kuria so ya san yebejon ne aye campaign de yantuma de mo panyini no wo ba yo mani ya na che de hia ngasa mbebu na ngasa odika ne anwu no ma no ho. But damjumeza rekodi azo musuro kase da dachi sempanyfu anhwe na wanfa bibi ensu ano a ochine bi na yenya nyimpa bi bono mo se bia wo yen disifo wo yen pipifo na so yebehwe no wufi omanyi mukura na so fa na politics nti na da nkofo no befa do na wa say oman nti oyaza obode omampanyi biara ohwe na dam nyomo ote dam no ye da ne yesu ano achi anhwe ne ye a abahanyi Mera say over change me for free for BBM. Now this is the voice of Ghana. Ghana for na akasa no. We enye one region. Be be ewom. Obi a kyerem bi e condemn say
emwa yem fiem kosi be papa bia yen strive se ne be ya in our next years to come no ye be dan suban pa bi edi aro hwe college no mka say omo hwe ne ma then we know pefe pass anya maburu na de wo pe eye sa de no etu ye pani bi na sabi o so de sa bro na dwembone sa na wo trimu a nyame nso ehu because we thinking nyina ne say eja bomu a we fa passport atu kwan yantre mo emu nyi o man sa we can't continue always to be referring to the past na and now na kwesi say I don't think wa hanom President Mahama said we need to reset our country. Reset na only one sector. Every sector of the nation. And sad we been so eka ho. And I know be entwe ye eti yentwa se na na. Let's say to ourselves, enough is enough. Abayfo fro eba ye mamra na nya adwuma. Yes, citizen arrest wo. Yes, citizen information vigilantism but in patches nyina ne say ye mo won e to me ache won sasa police for amane say esimesi wo bintin to anamo bi a ebe sell mane for mana mamra ne ni obi bia wa boni bia sem penfo ni bre say di pakro be gida sem ni bia court be ha asem no ari yentu o mamu yenya politicians from the prison. We have some politicians in the prison. Eti nyame no mie na di awko ayi sa akakabin se me come office akọ pampo no ena se na we eka no the Greater Accra Regional Chairman of NDC eka say yes sir you are even helping them to escape crime because e bia na nkrata bia se betimi asomu a ye be investigation no wo di kitikbo wura wakọ se krata no eta ba kwa de boni kokko so kopa dance de egbo atia na onya krata aban sesa anyu asade eso we ko office akopa mobi tra wo fie na brant na de ayi hwehwani mu ko gina bui power na president mama kakra mi fi no o ni mguagu asa na we position wanya bi etuko no bi prawa ke prakwa ya fa so bi eni so. And that's the video you hear on TV so. Okwe no bi prawa, kwe prawa kwa ya mfa so bi eni so. Obi enfiu. The first say we unemployed, say bin say wa nwenye adwuma. Yan wash your brain so from side we say unemployment na mama bru ni yes ada bi. The fact say we unemployed, say bin say wa nwenye adwuma. That's why you unemployed, we fa say kan go. Yenyan fama wona de tumidie ahye wonsa na wonto na mo obi bia waye bone bia in the previous government bia no sa ban wa danse nko ade a ekokota court betu na mo me did akwasensia Asem de kani abuja fuatna se ye ni pense mu eto aso makra Asem yidiko asem yidika